Om Swastiastu. Jadi pertama-tama kami dari Yayasan Balai Kuno Santi maupun dari Juru Tumbuh maupun saya pribadi mengucapkan selamat kepada Nanda dan Ayu, selamat membangun rumah tangga. Nah, semoga menjadi rumah tangga yang rukun, yang akur, langgeng, dan juga bisa memberikan momongan untuk keluarga besar. Nah, yang kedua, kami juga mengucapkan selamat kepada keluarga besar Nanda dan juga keluarga besar Ayu. Semoga ini perkawinan tidak hanya 2 orang, tapi juga perkawinan 2 keluarga. Nah, sehingga harapkan bisa membawa kebersamaan dan untuk keluarga besar. Itu mungkin yang kedua. Dan yang ketiga, kami pesan juga, karena membangun rumah tangga itu bukan mencari yang cocok, yang tepat, tapi harus menyesuaikan. Jadi saya berharap mudah-mudahan Anda bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, dan juga Ayu ya bisa menjadi pendamping yang setia, sehingga apa yang menjadi harapan berdua, harapan keluarga, dan juga harapan kami bisa tercapai. Dan terakhir, nah, kami juga menyampaikan mohon maaf kalau selama ini kami dari saya pribadi maupun dari Juru Tumbuh ada hal-hal yang masih kurang seperti apa yang diharapkan. Mohon maaf, mudah-mudahan ke depan kita bersama lebih baik. Kami terakhir ucapkan Om Santi, Santi, Santi Om. Ucapkan untuk Bapak Direktur Bendungan, Pak Ari dan juga beserta istri. Lalu berikutnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Balai Wilayah Sungai Bali Beda, Bapak Nur beserta jajarannya. Dan kami juga hormati selamat datang kepada Bapak Ketua BWS NT 1, Pak Yayan beserta istri. Dan bisa menikmati beberapa
his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. But clearly I don't see myself up on the list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do-do-do-do-do, do-do-do-do. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. I want something just like this. I've been reading books of old, the legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lives. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. Oh, I want something just like this.
I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. But clearly I don't see myself up on the list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do-do-do-do-do, do-do-do-do, do-do-do-do-do. Oh, I want something just like this. Do-do-do-do-do, do-do-do-do. Dança